Ia tele lava ma le whaafitai lungo le atua. Ia e whaafelo e toi ma le whaalolo tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa i le nei tai au. Pia lava e mafuta mai ai, ia o te o folo whātu i le swafa manu malo i Yesu Kiristo lo tātou matai alofa. Di ia lava lo nanga le lei, pia lava le tua le lango e mafuta mai ai whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava. O folofa ma whaafelo ai le pa ia mawalunga o lo tātou o tinu. Mai lava I maua te tele se I o I maunga iti, whapena fo na whaafeloa I le au whainga luenga pa ia le atua. Pea lava le tua le ke lope o e tāpua iai ma whapena na e au na ai mo le atua ma lona whina lua lofa. Whaafitai tele lava o le vala au wina o utau ma I tātou uma ina ia tala ina e tala le lei a le tātou tamai le langi a malo lava. O tamaa ma tina mātitua tua asinisina o le tātou watinu. Whaatala whātu ma le whaaloalo, pangale mātanga o fie whaatai tele lava, lau tau talo ma tāpua inga e manui ai, o ngā luenga uma ma fuafuanga I tonu o tātou ainga. Ainga uma lava o ne pulkalame o pulkalame whaatoa mo tātou ainga, nai mātua, mai se fui o alo ma whanau. So se tasi lava, e tāua I le atua o tātou ainga, fia lava e mafuta mai e le nei tau. Ma le whaaloalo tele lava o te whaafelo e tuai lo tau pa ia ma mamanu o le tātou watinu. Ia e le mawhai foi o na whaangaloina o e uma lava o lo whaapena o na ngā lulua I te tono pisinesi. E vi ia le atua pe lava na ua watu o proklamer to te pa le ainga o le manuia o ainga. A le to tele o tātou ainga o whaamanuia na whaaftaila o tau tau tua. Le lofa leo le atua pe o na ua watu a manuia o e malau pisinesi. Whaeaina lo ainga o I tātou umalava nā o whaeaina ai o tātou tangata anu Samoa o na o tau ngā luenga le lei ma le tau tuaina o le atua malona whinangalo. O le vi I ai le atua whaaftai ai I pisinisi uma whale tāwale. Le lava na abatu e leise e pisinisi e whaatau wha o le whale insinia o le whale kāmuta o le whale ainga o whia lava o le whale ofu o tula o whale tusi so o se ngā luenga so o se pisinisi lo tala noa I eo a inga Samoa, whaafitai lava le tau sinio, whaafitai le ati ai, manuia lo a inga tau le leo tātou tangata anu Samoa, ni lava tai au o whio e mafuta mai ai, whaafelo I atu ma le whaalolo tele lava. Ie nisi fo I o tau lo whaapenao no tau mafuta mai I tonu, no fuanga ua mapu atu ia I nei taimi, o no tūlanga lo ia li tātou o tinu, le nei taimi le swing o le tau matulanga pai ngata o iai a fai o ki mai lau le tiopo e whaafonga mai le nei lava taimi ila nganga whaaloalo ma le alofa tele ma tau te ofo alofa atuai ma whaafelo e tuai ia te o tau uma lava I le swafa manu malo o Yesu Kiristo lo tātou matai alofa a le nei taimi tātou whaafetai a le atua I oe o lo ia ia whaatia ma pupua ngā o lo whiangai mo lo tātou watinu. Ai peta iane, e te talitonu ma o talitonu e le o tu lafua ina I tātou e awalofa o le atua. Lo ta pena ina e le atua I lona whinangalo alofa. A wala e fisoasoa ni ai mo I tātou I tu umalava. Lea pe lava na masa ni ai I nei lava tai au. O te fia whaitawina ni upu me le fiongpa ia le atua mo lo a inga ma le nei fo I porkalame. Te lava e whaafonga mai ai, tonu o lava maota pe a whai o le leilo ainga, a whai o e iai se tasi o no fuanga lo e whaafonga mai ai. Se I o whai tawina lava ni ukuma le fiongpa ia le atua, whaala e au mo whaamalosi mai mo tātou. Mai le tusi a Paulo e le e kālesia I Roma, o lona mata upu sfulma le lua. Alo o iai ni upu whaapea o lo watu ina mai e o ngāfo I mo tātou. Pai mai, awale whaavai I le whili ngā, ia mā losi le loto, ia au auna I leli, ia oli le whaamoe, ia ono sai I le puapua ngā, ono sai I le puapua ngā, ia fina finau I le titalo, tā ua ia le whai uku le soai whai mai, ia tufa atu ni a o tau mea I le mativa o le au pa ia tau sisi I le alofa I tangata ese. O le tūlanga o lo iai nei whai mai I tātou loto ti tele, tātou fina finau le titalo.
Alo mai e fo I malea popo inga mo oi ma ia tātou wālo lo fātu I so sa tangata. Nei lava taimi I lo tua oi po oi o mana o mia whaafitai tele I le malo, whaafitai e kālesia, whaafitai tangata anu, lo a inga le nā. O le nā o lo e anga le lei I so sa tangata le nei taimi. Ona o le por kalame atua Tepa le a inga I wha umi e sa u leo mwhapea. Ia vi ia le atua I lo wanga le lei. E tu watu le atua pe ona ia o mai. Fina finau le te talo. Aua le wha vai vai. Loto tele o nai taula oe le atua. Pe mele upo le fiongpa ia le atua. Lo wha moe moe le atua. O le taula le nā. Wha pe nā. Lau fō launga le o langa ne. O lo o iai le matai. Le masani o na o whaia le nei vaenga. E musu musuina le nganga le atua. Puno mai lo wau. Lo a inga po whio e whaafonga mai. Seo tātou te talo. Le atua e lo mātou ta mālofa. E fo ia tu lava le vi inga ia te oe I le nei lava taimi. E ui na lu tia I mātou I pōpua ngā ma whaingatā. Pe ona iai I le nei lava vai tau tono le mātou watunu. Ma le lalangi nei. Ai pe ona e apua mai mātou te le wha vai vai. Mātou te loto te tele ma oli ma mātou tali tonu. Lo e tau sia I mātou umalava. Na mātou te talo le nei tai au ia pa ia tu lo wanganga. Mo I lātou umolo mana o mia le fisosoani. Ngā lue oe, e te tāpe na ina o wala le lei uma. I o tua le fisosoani I ainga umolo o mana o mia. Le alofa ma le fisosoani le nei teimu. Ai mātou te tali tonu, o oe o le atua alofa, oe o le leo mā moe le lei. E te iai mo I mātou umalava. Ia vi ia lava oe, ia saunga le mū ngā luenga le nei asu. Ma fau tonu mai a te oi so se ngā luenga. E la vea iai I o tangata. E fisoso an iai I o tangata. So se ngā luenga le ulu fafo ma le ulu fale o mātou ainga. Tai oi o mātou ainga. Ona o Yesu keriso. Amene ma amene. Ia whaatai tele lava I lo te talo mai whaatasi mā. Ia vi ia lava le atua. Lo ainga ma lo ainga. E whaalangolango I le li I manu iai mea uma. Taftai tele lava o leo o wa ayatu o mai le tātou malo, stasi o tātou malo, taftai tele lava. Sa wala a wina I le nei vai asa. Te nisi o whai a onga, ma pule a onga. Te ma whai o na o mai le tātou porkalame. E fisosoani mai foi, a wa o leo amataina a onga. A le foi o tau sila fia aingo, le tele o suinga ia wa ye nei, o na o tūlanga o ye le tātou watunu. Te a whaftai leo o wa iatu. Pa malulu atu leo o mai se whaia o ngā tonu o no tūlanga fo I swinga le nei taimi ma le tau ai whaftai leo o wa ai atu o lea o mafuta mai I le nei lava tai au le sunga I le ali pule le a onga I nā Rose Common School ia le sunga ia se mata vai a le whaio whaftai tele lava mo le whaamanoa ina mai o lo taimi, pa whilo e atu man whaaloalo I lau sunga e pule a onga, lau sunga si mai le nei tai au, nā lo le soifua manuia, pa whai le su mai. Ia, ma lo lava, soifua maumalangi ma, pa tai lava I le tātou tina ia eti, a makathi, ia, le tātou whaletua, ua tu mai le nei apanoe nei tai au, ia, whaatalo whaatu, ia malu, o loo whaalongolongo atu nei tai au fo, ia lava le atu le nei tai au, ua mawhai ona tātou whaatasi I nunga o le nei, ua maua le nei apanoa, e mawhai ona tātou whaafo ai. Whaatai tele lava. Whaatai tele lava o le sunga ia si matawai a le whaio ia o le li pule a onga, e tono le a onga le nai le tu I saute. Rose Common School, whaatai tele lava I lo mafuta mai ma le talieina o le bala au. O tau whai lava wa o te loa. To tele lava o tātou tangata anu, whaatai le lofa o le atua. Whaamanuianga a wala yalo o le tātou watunu. O lo o tau tua ma o tula I mai foi. I ngā luenga le lei tau aveina so sani mo tātou tangata. Thank you very much for taking time out for your busy schedule. I know that being a principal, it's very busy and all that. And I know that you're trying your best. Thank you so much. Speaking our language. We greatly appreciate that.
whaafetaitele lava I lo taumawhai mai pea o lo e taumawhai mai lava tātou talanoa le tātou ngangana. Ia tonu le tātou polkalami fo i le nei tai au. Whaongaina uma ngangana e lua o se me mwhai ai. O na o mai le au mō tātou tangata. O langona i le nei taimi, pe o na o talanoa e sunga le li pule a onga. O na o le nei taimi, o le o toi fo I tamaiti I le pale a onga. Fo foi, I eni swinga. Ai o le langona, ina ia mai se fina ngalo le sunga le pule a onga mwhai a onga. E tufa mai foi. Ia te o tau mai tātou uma, ina I so soani mō walo ma whanau, a wai I se uma lava a onga ma lātou fufuanga. Ai le pele sao no e sunga ia sima. Sima, you know, for you to give us some information to our people out there, you can use both languages, both in Samoan and English. Whaafetaitele lava I lo sunga le li pule. Ia, whaatalo whaatuka ia, ua whaalongolongo mai le nei tai au, ia o lo ingo o whaamoe si matāwai ale whaio. Ia o au te sui pule I Ross Common School, I Manirewa. Ia o lau tamā, ia o langa ingo si matāwai ale whaio. Ia o ia na whaiwhe au, o malo lo ia si o tamā, ai na whaiwhe au I Papakura, PIC. PIC, ia malau tina, ia o lau tina o tāutu, pepe ma tāutu ale whaio, ia o whailangi lona wholanga, au ia fo ina, ia I to tonu o early childhood centers, na fo I tonu ina, ia o lau tamao, e sao mai oi manunu, ia, mai I, mai whea foi o, manu, au lau Le tina. motu malosi. Lau tina, ia, e sau mai I whangae, ia, makau kukai, ia, so, o le tausanga lona whālea, wau sui pule atu I Ross Common School, ia, e te le lava se awa onga, o au o lewa nau whai a onga, mai le luafe ma le tolu, se I o vai nei, ia, sa, e tele lava, nau whai a onga I tūleo o Manirewa. So I've been in teaching, I to tono education for a very long time. Ia, o tele lava ia swinga, o vai atu, I to tono tato education system wingale. A o le nei teimi, le o te whainga wenga as a sui pule I to tono Ross Common School. Ia, ma o au so swaning I nei tato whai a onga I te tono le mato bilingual unit. So le mato bilingual Samoa, ia o lo e whai ngō le foto no pule. So I nā o lo te le lava ia sau tau ma whai so swani I nei tato Aiga, ia whape foi nei tato whanau, ia ma whai a onga I te tono le mato unite I Ross Common School, I Manirewa. Papatai, ma nei tele. Paftai e ese le tāu o saunoanga le sunga e le li ia le sunga le whaia onga ia sima pe o nei e saunoa. O le wingas whaamtalanga o le tue tepa le ainga. Mai le ainga pe o nei e fungaina le nāwa saunoa le sunga ia sima le nei tai au o le sui pule a onga foi pe o nei e fungaina. Le tāua le o ainga, mōtou whaafonga I ona tua a. Mai te tono o lona ainga o le sunga le whawhiangainga mālolo, ia o le nā wōtou silapia, ia al whaio whaaftaitele, tau tū o mālolo mai le tamā, mai le e kālesia I PIC papapu. Ai o te mana tua fo e atonu mo le silapia, to o tele o tātou watunu. O siona tina foi, sa avea ma mālolo le nepolo kalame o le tue tepa I le ainga, I tau stanga I tele, po o tau titi luas fulu tau sanga taluai. Masa ne na su mai le tina o le sunga le whaia onga neipol, sui pule a onga. Ma abatu o ia lava sa manga lue whaatasi, le amataina o a onga amata. O le taimi lea whaatau amataina a onga amata. A le sunga le whaletua ia amata autu a le whaio. O ia lea sa masani na su mai matufa atu. O ia fo esi tina sa tau longolongo ma tau mawhai ina ia atia e a onga amata. Lona whaanaunga I le tātou o tunu tangata anu Samoa. Ina I iene a o ngā mata. Wala na o tui whaatepa iai. O lo ainga ma lo ainga.
o le tāua lea ma le tāua o lau tautua tamama tina, o leo o tau whaafonga mai, o fua ia o ngā luenga le lei te tonu o le nei ainga I mātua, sunga le whaiwhi au ma le whaletua ia ma tāutu, ia sa whaapena na ngā lue foi, le nei tina, ma o mai tonu o porkalame nei tu tepa le ainga le tele o tausanga, ma au nā tuai whaatasi ma, ia leo o fua mai, leo o sumai foi le sunga, ile ia onga le nei tai au, tātou te mafuta. Whawhitai tele lava sima, se sao noa, mo le a onga le taimi nei, o la ni mea te whawhangu I mātua, mo le whanau, mai o le sunga le whaia onga pole, ule a onga foi, whasosoani I mātua le nei lava taimi, I le swinga o tamaiti ma le amataina o a onga, wha mo le lava. Ia, whawhitai lava mo le fisili. Ia, msalo ia, ua te le lava ia, nei suinga I te tonu o ngā nei vai taimi. I think o mea sili lava ia I te tonu o tātua o ngai meise foi I mātua o le tau mawhai ia au maia ia le au ngā o leo o nei tātua mātua o parent voice. Se lava ia student voice o voices o ngai kako whāngau. I think o ke le lava ia le swinga mai I le keiminga ngā a maka mai ia a onga. I le keiminga ngā ke le ale le au ngā whaia onga, like it was mostly ngā whaia onga lava I lo uma. They had all the right and all the say a onga kameki. I think I le gaming mā ngia lava le au whaiaku I le ingolo sho, koe tepa kui kua I lo ainga. A wā oi ngā o I kongu si o manga o whāngau leo mai le aonga I whape foi mākua. O la ko they know their children the best. The parents will know their children the best. So I kongu kako aonga. You know, even though o loo ko mawhai kako ngā lue whaakasi mawhai aonga. So o mākou nei I kongu o mākou aonga. O loo ko mawhai, it's called like we're trying to flip it. Foi ngale. Ia ko mawhai a maile sao o ngai kako So communication is more like o le sao noa ia langona mai se leo o mātua ngā lulue whaatasi ma whaia onga. O le langona lea? Ia, mā lia lava o le whai ngō le parent voice ia mai se leo o ngai kako mākua. Ai mai se foi le student voice. Po a me pia ia ngai kako whāngau. What are their interests? What are their strengths? Ai no umai ngai kako ia ngai kako mākua mea umai ia o ngai kako whāngau le la o mai mā e a o ai I kongo kako. Talanoa, lona winga o le talanoa, I talanoa ma whaali mai fo I whaia onga ni langona, e mai swipu na e sao noa I ai whasota inga. Pātai tele ana o tātou taimi se tu watu lava e sunga ia tia, o whaasalau whaapisinisi, toi fo I mai toi whaawau tātou noanga lau sunga sima, ai se whai tātou whaasalau whaapisinisi, pātai tele tia. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5. Na ese taimine e mana oa I tinga luele hospitality, nga luele whale kofe po whale tale malo, po le whale leo lo to mai le whaonga ino computer ma whale leo ini disi. Wa mawhai nei polo kalame whaifua le Target Education e mawai le Certificate in Hospitality, Computing, English Beginners e o oile Level 3, Foundation Skills, whapea fo oile NCEA, mō whanau I le vāo se fuluono, ili se fuluiva tūsanga le mātutua. Wala au loa le Target Education, mō se whatalanoanga I le ovalu se lau, tasi ono o, tasi ono o, ovalu se lau, tasi ono o, tasi ono o. Tai whapaponga tātou por kalame o le tui te pai le ainga le nei tai au.
ia o le ua mamafuta atu ma le suga le suipuli aʻoga mai le aʻoga Ross Common Road lo faapena ona matou talatalanua foʻi lenei taeao saunoa foʻi lana susuga le tāua o le leo o matua e fetufāʻi ai ma fai aʻoga e a maise foʻi o le leo foʻi le fanau e faaleoina atu ina ia latou silafia foʻi o tulaga o iai manaia telele lagona faamolemole lausuga sima ini tulaga foʻi e le fogaina foʻi atonu i fai faufagu mai foʻi na e matua ua e galulue faatasi pe ona e taʻua e galue faatasi lava matua ma fanau seitoe faalautele e lausuga i lea tulaga ua ni mea tau foʻi na faia e matua e lagolago atu ai foʻi le galuega pe ona outou feaga iai o nisi lava o tulaga i lautou galuega faafaiaʻoga faamolemole lava. I think ia mo mātou, ia mātou au, awa o mātou pule aonga ia o langa ingo Sonia Johnston. Ia o ne meo lo o mako koma whai kongon mako aonga. Ia ke le lava ia le sao ngai mako mako. Pa e kaunga waku foi e aonga ia ngi awala. Ngi awala. Ainga o mai ai ia ngai kako mako. Ai mese foi ke minge nga mako ia i lalo COVID. O whai lava masinga whainga o ngā there was a lot of restrictions for ingale and mai ngai kako makua. So a lot of the time ia nga faamalosia ia mako faipule ia ave ia notices pe o mela leke kalango mai like communication e kele lava we had to make sure e ave fafu ia our communication i lungo le upenga ka failangi i lungo le Facebook all of our letters notices would all go out because a whai e le kiria ia kako communication mangai kako makua. Ia, o ngā whapea mai e makua ia, o vaenga lea e le okea i mako whāngau. Anything from the school. So now, le will keep it, once you don't hear from ia ngai kako from the school, then our parents will start to for ia lako relationship I mare kako aonga. So we thought ia akilia lava ia vaenga o kako communication mangai kako makua. And then by the time e umaku ia ko vikima me uma ia. Le woi loe kako maku ia o keimire ma whainga kako koe o mai ia. So e kele lava o keimi e whai ia maku whongkanga ma kako makua. E o mai a lako e a mai a ia lako sao I kongo kako awaonga. So I think if the things are more personalized I tono tato I kongo le aonga mo ngai kako maku e o mai. And then they will come. Ele mawhaianga leo mai ngai kako maku e kongo. But we have to have things for ingale that are purposeful I kongo le aonga. E mawhainga o mai ai. So I think o le vai gaming e o le whua o le gaming e whai ele tala ino mato pale Samoa. So ai tato matu o mai whaasau ia e abatu ia lato langona e abatu fo ia lato sau I te tono po a me whai awa ele whai uma le aonga. Ele whai mai le mana o mia fo ia ia leo nei tato matu I te tono waenga fo ia. And then books. There's also books for ingale ngai ia Jew model books for ingale ele ngana sa mole ngana ingilisi. So those sort of things for ingale e mai e whaasingo ngai kako makua. That's good. E mai e se purposeful for ingale some areas e o mai e ia ngai kako makua kongo kako. Yeah, kai lava. Paftai, o nisi vaenga aton tasi le vaenga o e fongaina ina ia o iai ni tusi e so iai. Wani si mea e mwhaina fongaina lau sunga le whaia onga. Mo le swinga o leo langa o tamaiti le nei taimi. Aton o lasa pautuanga mai ate oe foi awa. Pe iei foi nisi tamaiti e le I le leia lato suenga po ni tūlanga. Wa e le ese uma lava whanau o le mele ta te loa. A le ase pautuanga iate oe mai iate o tau whaia onga. I langona fo I lea I le vāno whai. A tonu ese lava langona o mātua, a lās po ese pautuanga mai iate o tau mātua. O iate oele sunga le suipule, a wā o tau le whafsanga I ma whanau, e lau tau ngā luenga. Ina ia I loa tamaiti, even though they failed last year,
o le a se tūlanga e te olo e whaafunga mai foi, whaafunga atu le tunu mai a te utou, ina e whaapena fo na ngālu rue whaatasi ai ma mātua. I le nei taimi, nisi fo e whanau nei ulelei ma mātangu fia la tu tau mwhainga. O nisi fo me in general, I lau tau ngā luenga whaawhaya onga, pe o se, langone e tau, for the kids who have a positive attitude, set good habits, like getting up early in the morning or those sorts of things. I'm thinking along those lines, But it starts from the home. Amole mole la mala fa alor tele lava ai mai ya te ole sunga. Pa ya onga atonu le le fo I mai ya te oe wa au toi to mai tile a onga fia mo moe. Ai le pa ya te o tau lava wa atonu e nga lu fa tasi ai ma pa ya onga pa te tele lava. Ia, whawhtai lava mo le fasili ia tatu tina ia eti ia. E sao le lei lava ia oe, ia tina, e te le lava se sao e tauna mai I tato, I te tono le si o mango le Aiga. E tele fo ia nei tato whanau, they all come with different needs. Yeah. Mai kako whanau. Some will have other needs. We've got some children for ingale. I ko kongole o mai kongole mako aunga. That they have needs for ingale that are more, they have more educational needs. Like, e kau o le autistic spectrum. How that are coming with those needs. SF4, you've got some kids that are coming with other needs. But I think for our parents, just they have to share those experiences and with the school. They also need to saulelea o tina awai e ko kele yo ngai kako whanga. I may say o there's a lot of things for ingale we call it devices. Our children devices these times. And then we've got a lot of ngai kako whanga o spend a lot of time I lungo lako devices, especially at night time. And it's called ingale. And then they're very tired. Leo saungi lako mafo fau. So I think structure for especially devices. Devices are good if it's purposeful and I think devices because we can't leave our children just on their devices. There needs to be some sort of communication that they can trust in for devices. If it's silly, you need to have a look for each chicken. There's been a lot of incidents for where there's been a lot of cyber bullying and all these things that have been happening. And those are the things because it's happening and then what happens is that and then we explain they were sending these things so I think there needs to be a lot of work for just how do we bridge up and I think I think for your children to prepare the night before preparation in a penna tonu sila fia foi mo na pena na watu alai ole vave make sure the device is charged kamo aku alai and fala o fa me ngalo or it's all the rush in the morning pe ole langona foi le ya ite te langona foi ata pena mangalu lue fatasi ma set good habits tulanga leo Tapinaina, why Latulesi le fala le paper, le pencil case, Yanalangolana rush will tie out,
Le lava malo lo mtulanga whapena. Ia, mai au tau sunga wa au tau lo whiangai ma whanau. Man whaalo alo tele. I saunoanga mai fo ia te utau man whaalo alo. Ia, po lesi fo me wale lo ma whau. Po me fo ia I tūlanga o bus tickets a tamaiti po o iai uma a wa pe uma a tūlanga whapena. E ke le lava ia se vaainga whainga le kunga aku ai los kamaikiki. And then it really upsets them for the whole That's right. day. So once e kuai los kamaikiki I le aonga, and then lewa umanga maka ia o ongo ngai kaku whangau, and then just this one child's coming in. Even though we introduce we encourage our teachers mai ai ngai kaku whangau. But loa e kamaikiki la ia, they're late, so then it puts them behind. For ingale I kukongu o mea le whai kongu wasem. So we do encourage ngai kaku mākua e vabe o mai ngai kaku whāngau, because you can see sometimes it can really put them back. For ingale pe aku ai mai I te ao. Those are things for ingale that we can't help for ingale, but we do our best for ingale that we can try and bring our kids as much as we can on time I te ao. Wa tele swinga le taimil nei ia onga wa leo e sila fia po I mātou I loa. Tele swinga pe ona ia le ho ta fia ni sia onga tu atu a mata po I ma whapena le tele o swinga o ien. La se saunoanga lau sunga e whaia onga I mātua po I mai tātou o whafunga tu nei taimi. But there's so many changes now, some schools, they've already started, some are off, some are still off today. So what would you say to the parents, Lasi fautuanga mas prosoani mayate oi foi, pa malosi mai foi, nete mi, mai swinga o lo wayene, pa malwolela. I think ole on vaenga le is just to look at what your school is doing in the gaming. So I think not all schools are the same, and then esse foi depends I kukongo le area le ai le aunga o lo whangau, because some areas o lo a fia kele, and then some areas e leo a fia kele. So I think the main thing is just to keep the communication ma ko aunga ma kua. But mole just keep your communication ma ko aonga, because the ole aonga they will send out ia lako updates for ingale ingai kako ma kua ka kalo le kua ia awa le wo kako a fia ngi me o le afa ia kako kalo le kua wa ke ba ai lunga ni news ko ke le ia ngai kako a inga o lo a fia I le vaenga. So please seek help for ingale ngai kako refuge centers I Totonu. I know we've got one here in Manurewa at the Manurewa Marae, and then some here in other places. So please ngai kako ainga, please look at those refuge centers. A whaiolo a fia is no ainga o le a wha. So yeah. Stasi vaenga o te fia tala noa tuai wha mole mo sauna fo ilo sunga le whaiaonga. Tulanga ia o te loina tu sile me masena o whanonga. Permission slips. And sometimes they're given to the children. Pe ma whauna mai sau sauna ho se pau tuanga fo ina ia. Se sila tu toa fo iai I tulanga ia I tonu ainga. Mai lau sunga le pulea o ma fo ia wa. Auto sauno mai e pe mana ia tele sauno I just see o me pe ona o por kilometer Tepa le ainga. It's vital that the parents ina ia fa manatu I nei mea umala e mai lo sunga I tulanga ia pe a mai ia tulanga I le whanau wa le se mai atu le ato ele o mea pa mole man whanau. Ia o permission slips la ia o me ia o loa mai. O mafuanga o vaenga umanga o policy mai I kako aonga. Umanga kalangoa I vaenga la ia o I lunga o le management level. And loi lako ia o me ia konga e maua mai ia whakanganga o mākua. Yeah. So e vaenga ia konga whaikau le leia ia ngai kako mākua. I vaenga la ia So they really have to read into permission slips. But not all permission slips for ingale is agreeable in a kako. That's right. Yeah. There's some things for ingale o lo kalango ai, like puberty, things like that. Just in a kako whāngau that are happening. Yeah.
ia kangaka e whaasoala ko mangaku around those things. I swing o king o kamaiki. Yeah. Kupu ai. So some parents ele fia manga o like lako whangau that they don't want them to be a part of it. So That's right. Te tau lava ona fesili ia nei tātou mātua. Whai te le, because we can't just sign a ele I mālama Yeah. ia nei tātou mātua I mea, because I know e tō tele o tātou mātua o sengi aku. Ai ke ua whai mai, oi, o lana o makamaka ia lau whangau I mea o ke lei fia mga o ewa ai ia mea around the puberty. Mea ngai ka. Whawhetai. Educate. They need not educate. They need to be. The communication needs to be clear. Mangai kako makua foot. So if any parents are unsure, really aku le aunga mawhai mai. I'm not sure I mea la ia le kuki whai foot. So it's really important to communicate. For I le aunga ia mangai kako makua ia ki lia. For I ngai kako makua. Mea lo abe fale, and then the same for our parents. They need to be clear. If they're not sure, because schools are more than happy ask the question. It's vital and important e loa malama whaatai tele lava wa o te loa o nisi ma le whaalolo tele lava I le whaafongata I tātou ma. Nisi o teimi e ofo ia te au. Tele o nisi o teimi e mai le whaapiritani o te le malama tu low lava. Ai le leile tātou fasili pe ye fo sesi o le whanau whai le whaamataltala au ili. Wingo nei mea pepa ia e mai pe o wat. Wa o tuli loa ina pepa ia, wa o te loa, e iei tūlanga e le tala whea ngai le soifuanga o tātou tangata. O le ala leo o silinga le sunga le whaiaonga, mo sana whaai loa I le vaenga, ina ia mātala I tātou, o pepa nei a mai mai le whaiaonga, ina ia whaitau masi la fia le tūlanga te tau e iei. Pesili fo I seisi ina ia malamalama, whaaftai tele lava, leo sauno mai le sunga, le sui pule, a wā o le mele nā laiona o manao. Wa le lava le whaafonga te fo o sauno mai o ia I tūlanga. Pio na mai e pepa nei tātou te whaitau iei. Ai ma le whaaloro tele, ia tātou te silingia fo pio na ia saunoa. In whai fo ina toi fo I atu le aonga, ma sili le whai aonga, tulo le tātou lavanga ngana mo le whaapmatala ina au ili. O tātou te mama. Ia sei siau saunoanga, something that you would like to speak about. Ile nei taimi tātala noanga. Wa leo to titi umale tātaimi ai mai ia te ole pule aonga o ane si whautuanga le lei te amaya mo tātou ahainga. O leo wa ia to umale taimi ai o te whaafitai tele lau sunga o lea sa whaatale ele si tātou malo na tu e sau le afo le iwa. Ia o isi malo e to olua o le mawhaina awai mai ia tonu ono le teknolosi po atulanga o te le loa a ieni si whaapea o mai nei le afa le iwa. Ia ai o te whaafitai ona ua mawhai e lau sunga, ona eo o mai wa avea mamalo I le nei aso. E sao noa ni tūlanga tāua, I le vā o mātua ma whanau ma le aonga. E ona ua batu le isa utana to have a positive attitude le nei tau sanga, set good habits, I me tono le connect ai ma le whanau ma le aonga. Good morning routine, pe le tai au, e whiala mai ai, fia. Ma o whaatasi le aonga pe o le winga le whaamtalanga. Wa fia tfoi tama titil fale ia. Wa fia fo le aonga lau sunga le lipule. Ia whawhikai lava. I think ngā se me e whaasoa kuni eke ai le uma ia le nei vaengo o le tātou talamoanga. Nā le whawhitai atu ia eti nā eti mo le nei abano o tu umai ati au. I think ngā se mea ngā wola mai ai. Mai se te akali ngā whāngau ngei New Zealand. Awa whāngau ngei New Zealand. Ai e tele lava ia lau o ngā ina ia o mātua. E te me umana wanu le whani. O upu me ia o mātua. Ia awa nei te nanu I te whani. E te Samoa ia mātua. E tele no e te whaaperitani ai, e te me te aruai le aonga. Ai te umai te sau e te whani. Ia e te tau mawhai e te wha Samoa ma, ka langoa I kākouanga ngā.
So I think ole mea lava ngā ke tau mawhai e wha mālosi aku i ngai kako Aiga ia wha mālosi lava i o whanau i o te whale i lato ngangana ia o au ia o lo to o lua o le ngiwe ia o lau whangau le Samoa ngiwe ai o tau mawhai lava o lava se meo te mawhai ai ia wha mālosi ai le ngangana i te me whai ai ia mātou lotu whale Aiga Amene. Whai ai ia whaftai fwoi a te oe tina mo nei upu wha mālosi upu wha lai au le nei tai au e wha mālosi a fwoi le ngangana le anganga la ni tangata ia o lau tuangane le ftoa o maliu e le batele ai o te wha ua fia lava nei tai au maro upu wha mālosi ia te au lava ia because e tele fwoi o tātou lo tātou a fia i vaenga la ia things that happen within the family and then nga o lo Aiga lava e matainga so swangi ya ki o e kama to keep lifting spirits for nga le te tonu o aonga si o mang nga lue so it's very uplifting here lo sharing today so that's why o le mele wala ina o te fa tepa ile Aiga tonu le pa ia ma le mamalo le tato o tunu fa fonga mai nei tau Pero tepa ile Aiga pe o langona lea wa ia sa no fo o le nei tama na whanau New Zealand nei o le winga leo le nei por kalambe so tepa ile Aiga o a mai o tatou Aiga na o ina o na matua leo tau whaafonga mai lava atu lona lava fonga lona ngutu o tau tala mai ai ngā luenga o na tua a na whawhau ia te ia i tau tala ni ngana ia matau fo i le atua wa o le alo sunga whawhenga leo fua mai e le na whanau la tulou lava o whanau lava tulou a tātou lava mātua to tepa i le Aiga o a mai lo Aiga ma lo fo i Aiga pe ona o watu o se tanga o te avatu ia te outou e whapena fo i apalai fo i Aiga o etia o a mai le Aiga o eti malana whanau tātou wa wao a lewa fua mai lewa outou whaafonga wa vea ia masui pule a onga tele tau sanga wa veai o ima whaia o ngai au nai ai le o ngalo fo ia te ia pe ona ia tā ua sauni ngā lotu ia fiapi i lona Aiga ia le atua ma lona alofa a le toa tepa le Aiga o le o mawhai ona sau su mai le sunga le sui pule ne tau tala atu le tātou ngangana ma whaasoa atu o se tasi o whanau i te tonu o se Aiga na soifua mai te tonu o New Zealand nei o langona le porkalame toa tepa le Aiga e te lea o tāua e abatu ai le fisoswani mo ngā luenga lo ngā lue ai ai o tufa mai e foi o tusa o fua va aia ia o ngā luenga i te tonu o le toa tepa i le Aiga fua va aia ia pe ona iai se alo le whawhiangainga le tina foi pe ona o bati am tāutu ale whaio stasi nei tina a e tō manatu i tau sanga i tōna i tele e a vera māloa toa tepa i le Aiga le tele o porkalame sa ia whaasoa ai a o tau mawhai le tele o a o ngā amata. Taimi le nai le tele ni a o ngā amata i New Zealand nei. E tasi nei poutu toa o le ngā luenga le nei le tau mawhai ngā o tātou wa o ngā amata ia vi i ai le ali. O le atau te sila mai ni whaafunga mai i lona leo. A le tau mawhai lava e tu whaatu. Ia Aiga le nei taimi whaaftai tele lava. Ia o ngā manatua o lo Aiga o e lava o le whaia o ngā mua. I tonu Aiga ta mamatina e manbiai o tātou Aiga. Whaftai tele lava lau sunga sima matawai a le whaio mo le whaavanoa ina o lau taimi. Le nei lava taimi e suma iei a vea ma lo whaalolongia. Manua te ko pa ulia o wa au wale ai se au wa ai le nei tai au. Ai whaftai i lo tali mai ma e suma i. Iwi lava na lo wale basa. Ia a leo wata po lau whaatasi le nei tai au. Whaafonga fo li tātou watinu i lau tautua. Amani e tele lava le atua i lau sunga, ma le whaletua, ia me se fo i le tautua ai, ia ma le whanau, i le ngā luenga le atua, ia me se o wala uinai oe, e ngā lue i te tonu o le aonga pe ona e tautua ai, whaaftai tele lava mo lo taimi. Ia, whaafongata po i Samoa tātou por kalame le nā mo le nei fo i vai aso, pe lava na o avatu le upu a le atua awane i ngalo na tātou te talo, pai mai le upo le atua aua le whaavai e whilinga ia mā losi le loto ia au auna i le ali ia oli le wha moe
Ona sa'i le puapuanga ia finau le tatalo. Ia tufa atu ai a outou mea i le mativa o le aupa ia tau sisi i le alofa i tangata ese. Maneia tātou tatalo, o le isi teimi fai mai, i o whaatasi le whaatuatua ma ngā luenga, dat whaatuatua i le atua, ai whailau ngā luenga ma la ngā luenga, finau le tatalo, a tātou wālolofa i o tātou tua oi. A te tele lava lau sunga, sima mo le mafuta mai, ia whaatele la fo e whaafunga tāpua i o tātou o tinu. Ia manuia lava le nei vai aso tātou tatalo, o loo soifua lo tātou o li. A te tele lava, a te tele lau sunga, lau tau whaatia tia, mo le tau tuaina o le tātou o tinu o le nei tai au. Mamani tua, o le atua, o le ali ia o ainga umalanga. Soifua ia ma ia manuia. Sorry.